SENITA wa Tharaka-Nithi mwenda GATAYA nongerete mugambo wa bekiri atongoria maria methiritwe makiumiria kuromba kuruthangwa na karugi kiri UCHUNKUNI bwa GIKUU kia ng'ina watu wana twiri na Gia Peris Gia Peris uria wari MURINGI siasa mitandaoni ethirwe uragitwe na mwiri wawe uri mute matirimano ma barabara ya SAGANA mwankatha ino guti muthuganiru wa mugwate kiringithano na GIKUU Gia Peris na Anthony Kadhinya naraniritie na SENITA GATAYA na ino ni riboti yawe na njira enkinyaniru. Seneta wa kaunti ya Tharaka-Nithi mwenda GATAYA ni olutitengo jawekalia kuthithia na mpoyo sonkoni kile GIKUU kia Gia Peris Mugera ulethirwe mulagie na mwilo wa gutewa barabarani MAKUTANO SAGANA kaunti ya Kirinyaga. Mbere muno kanenganira pole chakwa cha mwanya muno ta Seneta Tharaka-Nithi kiri family ya Peris na ana bake na aciari na achore na ngiwa kwamba twi Tharaka-Nithi kaunti turingithikite muno na GIKUU Gia Peris nondu muntu guka na gukua gwe tari mwaie na kura wa ukiorera imandu so painful tukimenya kwamba rwa kaitwa na GIKUU kia Sniper Meru na ikuo vingi muno vitu onete for the last few months here and there. So kwa heshima kubwa zaidi nasema pole zangu na twi thirikari na twi system onicho nda thirikari ikamikishwa kumenya kila kiarira mwaro uyu thirikari ngo to any extent utiwa tutakithi kumikishwa kwamba baraba usekana nthina cha kura Peris bakuwatekana kulingana na seneta ojo wa kaunti ya Tharaka-Nithi mwenda GATAYA mufaya Kioto kirinja na Gia Peris kiomba kunenkanirwa kethiro sonkoni bokali kelua uma kumenyekana na baraba thithite wekinae bobo kugwatwa na kujukirwa matagaria makiwatho. So kwithikira kona muno kiri akaribete ba Tharaka-Nithi na fraternity yonde ya journalism muntu of course Peris bwarari blogger arari cheda tawira chia ko blog na kiri mitandao lakini tukwenda kwa chiti GIKUU yake na blogging hata tigira ntu investigations na fashion DCI investigate atwira GIKUU Gia Peris kiumarite na siasa then from there we can comment. GIKUU Gia Peris kijite kagitakaro sonkoni boko kia blogger David Sniper buthiete na mbele igamba thugano babalile kotini seneta mofaya akiwa kithiro GIKUU Gia Peris karingitha na ngogea ya blogger lewana siasa hamwe na Kenya bangi nompasi batukira ntu bagotikira milonga monkurani ya antu kile bakwalia na kile bakuthugania muno kile siasa onto blabwetekiretwe ne katiba ukaya kwa kule any element ya association ya blogging ya GIKUU yake antu bagiri ku make sure kwamba vena tolerance itiwa tuena mathogano tofauti na tumanerie no tutaina tuena space democracy antu bana nafasi ya kuabara kwenda utiene maana simply because so and so atigo support kana atiwa ndo acha kwimbaga mubangela mimi baromba ukwa kana bomba kurawa kanko ali generally nkebe tandi mutongoria tikakira ndi nene evidence and of course kuna investigations kurodwa chiarodwa chia kinyandiguru bwa thirikari gatwara chakia kiarire mwari wa Peris. So it's very unfortunate because we have lost quite a number of people, especially Kenya mzima na Tharaka-Nithi. Kila mahali kwa mwari mwana kwethirwa mwonganya kwethirwa oya ukara. So I think society na issues can be gonna what you can trust. Kuma moji muneno Nairobi mbeta Anthony rangi wa Kadhinya.